Inyanga yaseGoli siveze omunye embambe igcekeni layo ezontshontsho. Sawubona kuphi nakuphi lafuna ikhona umbuso njengamanje kubingelelayo yini mathenda acose Ntombi zomqhamulo emehlaka abanyeze baqhamulo imali tubona. Ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala ulancothi wenze kulungile press subscribe button share uphinde comment wenze sure ukuthi uyalike kuze njalo mase fana amavideo kube wena uqala uthola notification. Yenkanza kwethu Dr Zikode ebamba umuntu obekade entshontshe impahla egcekeni njengoba ke eveze ngokusobala ukuthi kuba emzini wakhe noma kubo akugangelwa. Njengoba ke lona ebanjiwe ube semfungi ukuthi-ke akatshele nabanye ukuthi izinto ezifana nalezi azenziyo. Inyanga ke yaseGoli esizakhele udumo ukubamba umuntu abantu bathe mabekhomenta bathi hey siyabonga ukusibambela lawo masela kodwa ke siyasola ngazi ukuthi kukhona okwenzile ngoba ke amasela awasabanjwa kalula ngaphandle ke kokuthi ngiqhubeke kakhulu nayi inyanga ichaza mayelana nesenzo sayo esenziwe kuleli sela. Madoda nangu lo mfana lo ngifonelwe ngo-6 past 6 ekuseni kathiwa kuqekeziwe la ekhaya kuthathwa i-home theater kwathathwa nezinye izinto kwathathwa nesibhamu sami esikhulu. Madoda sikutholile lezi zinto sayithola ngithi wena ugangelani usitshele nje ukuthi ugangelani ushoda ngemali phoku ukuthi uzogangela mina. Lalela mfana wami ngeke ngubophe angeke ngize futhi ngikwenze lutho ngithi yabona into lezi uzogeza ngayo into lezi ukhothe insizwa ngoba uzohlanya uhamba uganga emzini okungagangwa kuyona. Madoda omunye ngiyamnothisa njalo madoda omunye akugangwa la ekhaya. Uganga wakho la ekhaya uzilethela inhlupheko yengunaphakade. Angitshela manga madoda angifuni nje ngitshela manga. Yebo ndaba yabona wena only you are last angiphinde ukuthi waganga endaweni eyodwa. Uyangizwa baba ngiyakuyeka ngithi yabona ngigezisana into lezi manje. Uyangizwa baba ngicela ukuthi ke ugeze ngayo into lezi uyithele nje ngenhla emzimbeni uthi kukho konke okwenzile okubi uthi makusale la. Uyayibona ndaba kungaphinde kwenzeke umthini komunye umuntu ozophinda agangela ekhaya. Ayisi ukuthi angabenzi iphutha asibela abantu bakaZulu awukhulume angisho baba angibuzwa ayisa wonke umuntu ogangayo ukuthi angalenzi iphutha ezikazwane ezoganga khona angaza ngishumizana angaganga la ekhaya kwazi kodwa kazwane uyangizwa kazwane la ekhaya ungaphinde mntaka baba uyezwa utshele nabanye lezi inkomo lezi ngibheke nini ukuthi niyigade mase nizeba nina nitha ngezinjani ngiphephele kobani njengoba niqala nigange endlini nizolandela einkomeni nigange nithatha inkomo zami inkomo zika baba. Yebo ndaba awuphinde uyenze lonto isikhiye sabani manje lesa kushiye lapha eminyango nasikhiye sakho baba thatha isikhiye sakho bafowethu angimenzanga lutho ningamboni ngobe nje kuthiwani bebexoxa naye abafana intwana bexoxa naye geza nayo into lezi fana nizokukhothisa nansi insizi njengamanje uzoba right. Ngiyabonga baba geza nayo into lezi geza okubi kusale la okwenzile ungandluli. Yes zithele ameke uzozithela ungandluli. Uyangizwa baba? Yes. Madoda abantu bayaganga macebe sengusona. Awu project sengingenile enkingeni nje. Wathi kukhanya. Magcini nawu busola wena. Akho umphatha bagadeni Ngibuza kathathu uzothatha isinqumo emva kwalokho uhlase uyithathile ni TV emagcini ungathi mina wephuthi lutho mina mfethu ngisisi sigangisela emakhaya werule ngalo uhlase akayikhulumele yena wehlasi mina ngishilo ukuthi angazi lutho ngigange ekhaya ungasethi jabele ijoka thina ngathi ijoka lizothatha lo sidubula
ngiyanothisa-ke nawo umuntu usaqala wazi kodwa wabona Hayi banothisi magcibi banothisi banothisi. uzohamba mfowethu batshele emagcina mfowethu uhlasa ufakazi uzohamba mfowethu uthini Zithele fana mthele umzimba wonke thele nangezantsi. zokuyilungisa hawu zokuyilungisa nakusofa phela amabhadi thina mfowethu Hayi benimthintile fana. emakhaya